Mungu kaikusa kweli. Mungu shamba ni ya John. Kule kudira haki. Kutoa kwa kazi ya hapa.
but how am I traveling? How will cousin? How will something else? He is saying that John, Abone, Senose is cousin. Zabore ki Senose Nantashu ki Rekata Mugeri ki Christi Maria, praise of Christi to save. Nabi Musa wa fogo. Me John Wakabwe. Relevant deseo simule wa kanya wa deseo siasiwa. Kaole kuwata wa fakres. Isi mfela yule Maria de Joseph. Me Christi yuna nikukao lebuli mumsio jauna jotune. Nalo ena tafakela mdimu sobon. Unalize yote mwasi wa maruna diri sabole ekan nawa mdekhi kwa mkala mrefu ke amdimu ile kharezi yuta faire ya ke wale mota mkala amdimu fosla yosa misao ala kobe kabi kobe re oba wale mkala jamu ko kata oleh lingkungan insyaallah kita jangan akhirnya perlu
yang bisa mengalih kuasa kerja bawah terus juga mungkin bisa bahwa kita bahwa sama ibu bahwa saya tak boleh kalau kita sama boleh bahwa bisa ukuran mata yang positif kalau ini bisa ini mulai resultado hakuma Justina Malti Monti Tawana Tima Shilume Eseo Mainyana dan Rohone Oscar Buku Kabuplegi para dizer que eu vou estar pelo Jaka foi para yang mungkin usaha direto lá da usaha mungkin sempre área ali. Olimorara muito igual olimor é fácil. O vídeo fosse música quando eu sou. Rara orata para buat será o show. Jalo que a copa fiscal de show de tuaro corona. Porque por sangue de papa descendente o care para digamos se kami tumelo de loratano jaga merafio se le para re upajalo kamoro le nambaru na Jesus Christi yo selama busama bolena le moyako bitseko digo ole mofera kabeta le disa Kapoletani, Solomon Kampawani.
Israele le gone ke go dirile lesetsi ka banekane gore go nne poloko ya me go fitlhelela kwa bokhutlhong jwa lefatshe lefoko la Modimo.
bobedi oba lwa bakolo yo kuitseko a kwalela Bakorinti. Nna Paulo, moapostole yo piniteng wa Jesu Kriste ka nako ya Modimo le Sosthene mokaoledi, re kwalela phuthego ya Modimo ya Bakorinti e bong ba ba itshepisitsweng mo Kriste Jesu, baitshepi ba ba biditsweng le bone botlhe ba fitang leina la Morena wa rona Jesu Kriste mo mafelong otlhe a bone le a rona. A bopelotomogi bo nne le lona le kagiso tse di tswang mo Modimo jwa etsho le mo go Morena Jesu Kriste. Lefoko la Modimo.
e morwa Modimo. Evangeli ya Morena. Itu sahur di balik kayak barusan kawasan kalian di suku Korea, Kalau hati kepala barusan, Korea Apa tinggal di Korea Apa yang sudah berlaku? Como kita kalau kita berdebat dengan and yet we don't know the meaning essence. Ilmu nanti lain. Orang orang nanti lupa orang. Itu sesuatu yang besar. Anyway, aku kan dari ayat pengarang isu orang yang apa kayu. Apa selama mereka sendiri sebenarnya. But it's not a nice word. Ilmu lain. Ele foi por ele era the living sisters. Aqui tu olha ele era o favor. Hello. Aqui tu olha Deus. Aqui ele era o favor the living sisters. Mas as coisas não vão favor. Ele não vai favor. E ele sabe que é monado. But se for tu quase não se simboliza because Abona já na nossa obra do Espírito. Vamos levar para a língua como uma mostra que se vê na barra. Yes. So how we go to do about tomorrow. Now that all and also to us saying about Abona já na nossa obra do Espírito. Já para o reino, para fora para de fukurano. Isso será para lá. Aqui só é o dinho inelelo. So, but you don't have to be worried. So that I will not be waiting. Coach, please say what there are so many things. They will follow Zaro number to our pay is just speaking. This morning they gave one day, yeah, but whom they should be able to cover us like they but they are blessed one. Mafubara kwa na lo nikata. Johani kurare bona kunyana ya mudimo bona yo kusali ule ujale fansi. Kuna ndio tsedi mtitele ngore moko se John asibua. Eba kamuraja isore na ndio ya hadi kwa na kanisa leo ngani na ustaza wao kanisa uki awala. Aqui no código eu vale para isso sobre a antes era o código com ali uma pessoa que eu vou ter witnesses
or the witness. So that everybody have their own put their own heart. Oh, when and put you over for any old child, never arrive. Maybe you are again. Mushabakan Kusoyan and the Mawa. Then so I think you will night. Now, when we can see you are here, you will and let it here. Kawana boy, I say, Kuso Valley, you will be like Kuso City Mawa. What are you now? What do you measure? The reason about the result as sort of our national also. By our transport or the same motor and including the Siwa Marui Horeka. I guess was easy, you was a missa. This was the same way. Pasala Kusu me, Baba Kamun Sabwa, Maru, Motuan was on the Kusu. So, who can you open Lemon Nairobi to our Johan? Who would you like to show you? Who would you like to show you? Zero. Who would you like to show you? But high, one level, Jan Batati, Mena Batati, and Bona Monana. Was unfortunate of a witness to great things accuracy. Somebody who are covering our verse 8. Are you Punali Pele Karnaki? Is it true? I rest with you about it. Who's left there? This one tells how I listen. Now, why is Sabata Alumima? Maria Lena Namima. Maria Otto and Elizabeth for 3 months. Elizabeth Nava. Just saw what's walking around. I used to have a higher person. Now, that is a good say that it's about the but anyhow, Jonah had to see Kabuzawa, Kabukima, the Momuzawa, John will live in its order. How about John? Simple John Man. In the beginning there was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So say you must have some or tell a Pokemon or some Ayabuka or a Fulera, the directly now. If you grab the directly now, I think so, restaurant, one eye, temple, Anna, Pelajon, Akanaki. This is your last house. Polika or a fast good day. This is just a hard or Yana, Safi. And the association of Fiana, una tendency for day, or an unfair should be, Cassias Shalwaya. So, how will you not take the back? Only sources in Jamori, resting existed in God, because Christ is God. So, that's an entity, John Montana or Christ. He said, Johanna Famus, Bigasol. The other thing says Johanna half should be Gasol, more verse 32. Only come on somebody, let's see, this is Jana, someone who said, Only come on somebody, wow, he said, oh no, only rest, meanwhile, he said, only feature like our rest can out distant Utah. Who are Jana Kaori? Really say far. Arekivonye mwa ofuro ha jaka lepori kutokole ulimo ona moho ene. So how na ene orawe Kristi kena patala samwa kena rabe na kwa ubisepo. Kako no ene
asiso sera kore wa usikupa samwe udira kama ukabule mwapo umote kanawe kusera kaone mejano mwapo kenaro nela mole kunalo na latme ise jona supa kalaso aba wa ape jona hale la ko verse 4 galo de Paulo de ugwa kaone Kristo tewe. The word Christ, the lion. Hallelujah. Come on, the Christ, the chosen one, the set apart. Christ is Jan, one is a portion of who are and the Only one is for house now, where Java to your detective. Also, a portion of the restaurant he was set apart for the mission. Mission why so he is the Christ. Don't only Moha or a Montuyo, here in the prophet, our name, in the Old Testament. Ona mtu yote Mesia mta. Yaani tuone ubona Mesia lwawe. Mo abona Mesia yokana yosina mwawo utsekonope. Kisho nisele ngore ha adute abale bela Kristi umona janga yo profeta babuye kae in the old babu akore ona le mtu wa mtu yo tata. So John Kukwajalo alelezi muna usupaka the street title street ile garaso but how many kasonefana ile knows ha abwa ale yo ikonyana ya mji. What is in John's mind? Chalwanya John it's a relato la the Old Testament, in particular Exodus chapter 12. Kale kona mpanawa Israele mapololwa kuchwarwi. Riziki na halojote yake. Bala Yesu kore, in this very night, bate kwana, me kwana mai chame. Abasina we chama jalo, basase madia yo ne kumanton abo kore, mwenki yole unanji yo chabolai, akule manto abo. So we only more abona Kristi jaka konyana e. Ole Kristi ole. Ye na atile ona msidisi moyo muluki waba. Kabore maga aba yone aya mudirisi wabore o femelwe ba elemba mujibu. Iwo mana wa Israel. Jamu lekumpiye no abona Kristi ashahelu. Mona jaka yo kide kubuluka buzino kabore Maria suze musi papano yone ane buluka me happen for Johanne ona Kristi jaka in atonement actually atonement in redemption but me rekwela habe kuma fukunga Isaiah kalikuwa atonement Isaiah chapter 53 verse 7. He was oppressed and afflicted, and yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to the slaughterhouse. And this alignment, which means connected like a Messiah Ifa, they are a prophet, and the translation of Maria, they can find Christiano, Data, Mokorofeta, Buajano. Ubuaka a 7, Ubuaka, Moyo, and Funam degree. Going to put again, no chance in Mojano, Arwale, debate about making Nele, I am Murugaba. So, we then address it, Jana this atonement and redemption, because more name Wamke Kuna, Lela, Rambi, Kuna, a 7 of God. Wa kudira hata sehemu jimo asimiliti. Moja kwa leo unapompie. Hata mwaka
imana hiyo kia kumgeni lele na taki si jono ale kamwe alisimulena jono wata kujua leo na kapicho ele mbona picho yake picho haikifela mwena ile fela kwa uswatse bonne le muthu yo mongwe yo udisetsa le fu mo picho ya how anna se wa ipotsa wa kutile jambo ikele democracy ukama kala lore o msaki wa hapo onne instrumental o you o democracy o bili ukama kala lore sala ya hapo unile instrumental ore kumpielo o democracy o mo yondo kolale ya no simoza ora no na kya kere ki o na ka ahora no hay samayo then how to samale obole mo piso ya o presto mimi na kwa na press ya piso ya na o press iso na se jona kwa baso kuie ara ambato wale bona unyana ya mji kusa ibizana fans how bala so la pele de mana yo hapa mtu ambao basi na ba ubao pe bona unyana mji they want to Christ warmore unda boka ena babarare come and see tano so será invitation ya mojana bale kunna le mai emo hello apone mo Christ as invitation ya tano go ela ya le una hare kamo Christ kungi rela le dicho mo kereya ara ta fela wo te go ridile bi emo la Christ Resanto le regalo choca di corrupse creando la fe. Le dice uno que es because ore la le dice kota onani, kota onmon, kota experience ase en preste asensera. Kao arsane that encounter. Always know we can always talk about God, but it's going to be a remote God. We can always talk about Christ, but ya na manara Maria kapen ara. Kwa kuzajula kwa Nazareth. Ana una ofero. Haleku mona chaka mutimo because redabilite la mole koso afale mawe kima yaka la baba ne malebo mona konya baba. Yo ki mwana Maria, ki mwana Yosefu, uwaja hawaja. Kani hawaja because they never encountered him. Jam tare suya kumpi hayo hana arebona hare arebona hare nebe share ibe so koso ore gane samar re kutsaka ho monde kasese bona re kunna le mai ndemo re kwa Christ re moza Christ bona are tsama elewe na ena gane se bona tango bo mo mai ke mo ro ara bona jam ko na ara kutula silo ara bona renne matwa Christi come renne matwa baba isikana Christi una papa isikana Christi nitswa para Christi isikana mji me anitsimji jambi ale suke to hanare fa o jamola sodaro ore kare bata bona Christi renzele monte kasi Christi asila Renzene umetsa moya na Christ. Rechalo hane se Christi ili sori kawore renlele mule to na hawe meke jaka hane samaja ri pake sori Christo ma mogala picho ya bisangale epo no abu akayole abu ale bakwa ko bayo gore habana swale because bakwa ko renana masala sio wa abal Jalo ha wale oya kwa jaka wa tabuhile wa but the whole situation tore when na piso ya Cristo ha o ha proje we couple start la ko jo agora la casa when na we couple so mo to yo next door wa biti o mole levi you so so kai so pray go back to your life for men na mo so ye ja ko le baba ko men ko ro ba bo ale na mo ye
anche le zanne che si cavano che sciavolo che ci può questo. Già non sa come ne antalenza deve restare come and see. E fuori. Chi se che va così se lo si vuole capire. Chi se che va così ciao o ciao la si vuole capire. Cavolo lele che tu fai la capi. Regala la capi. Ma le avere chiese relevato Baba Buana Chris. Esse Baba Mizi. Esse Baba Moshala. Esse Baba Mole. Jangan mau bisogna mungkin. Ogare manfaat aha Tuhan akan kusawar. Kale kale sawar bonang dunia yang di. Rebel level ubuaka the sacrifice, ubuaka the atonement. The fulfillment of the prophets, and all this have to be part and parcel of Citizen Sela multimillionaire.
kolobeditswe ka metsi le ka moya o botshepo a re atumeleng gaufi le Modimo re tlise dikopo tsa rona ka thapelo.
Siamo per essere di nuovo avanti. Oh
Amen.
Susha Kutalo Kuja, Renner Polesari Mositi, Ibire, Secretary Motitanella Usoke, Già Revete Sofero e Pizzepo, Devotaram Kuivarna, Gesù Christ. Amore Gesù Cristo. Io pa apostolo Mahakuare, Kariso Kare Tukela, Kariso Yame Kailunai, Osegao Eva di Mezzana, Mekole Tumero Yakeria, Mekaukulunke, Orene Kariso de Mofera, Oya, Kainayo Sina, Rio Kusa, Kameka, Amen. Kariso Kamore, Amen. Eluna, Kayo. Amen. Oh
Onang Ugana Mujimo, Onang Yoto Sam Poleo Jalefasi, Crescero Tornamala di Suei, Selaleo Se Sam Ugana.
Oh,
Oh,
Governa uba kanyamujelo fapelekame, sunero same setezi sa solo. Arelake. Dimurala Rona Mahavo Riaitumena. Giacomo Guide Rona Guide Ulefide Sijo Sabocino Aguirajalo Usenzi Mwena Marovato Mahavo Morona Regiuse Mare Hole Morato Milo Kamasi Hoje Abusino Alseka na Kawana Kahopelwe Ultuse Hape Osea Karonatano de Bantalo Pajal Kaya Kristi Ako ba ko eh? Ako ba ko eh nanalo sa president? Kahit hindi kanilo, yung mukha na ba yung mukha-reking? Hay lang tao sa nila sa Laguna, Zezé, Pawen, na po ito. January 2026. Milito hakareha hiki Wednesday 21 January is open to Osama PMS Haribani Demonstration. Saturday 24 January is open to Osama Francis Studies. Before going a kaya Zaidi inagoza misaji mlipotenda hizo. Parish Pastoral Council, Otan Parish Pastoral Council, Wednesday 21st January kwa Parish Hall, kama kwa ya 5:05 Maluku ote akipisi alaletua alaletua. Baba sako ni mkota kwa kumela bailiti. Sata kule ya baferisita. Parish ilaletua kilo ya watala sikiso, mwaka wa 2025, Pilgrimage of Hope. Eda asfala mwafaisi kikabilo, kadideti wani tahajan January 2026. Inakuwa sitabelo wasani msaida anikusia mwanako yesa kembili. God will favor CKC, when you are 21 years, for your good deal. Balaletu kwa misabu zanapo pango ya God kwa bahari usiku. Eta akuwa nisimuso kwa Saturday 8 February 2026. Kemona na mshoko kwa mtuwasa SPT. Bote baba ene zangu zanapo pango ya baka yukulama nyande kwa yewe minikane kwa zabe na wanachi. Nakalaya kwa Parish ilaletua kilo ya peuniata ya kuperesita ya Vatican Reverend ya Yoka Carlo Tuisani, Vatican Reverend Albert Itai, CP, Kai 14 February 2026. Kiweloeta salamu
sekali wasan bisa setai lagi yang mulai nak show ranking bahasa SPT. Sangat kasima itu life and the spirit seminar. Jadi semua saya kasih sekali wajib sekalian wani. Obatnya saya cuma itu ini itu adalah saya jalan musik. Apa berusaha atau supaya mengajar program. Itu sana karena kaya itu yang dipakai pada laptop weekend serta pada sontak ini. Itu boleh tahan bagi banyak yang mereka malah boleh mengurus sistem. Sama dengan program. Bahasa yang mana oke bagi mengajar coaching baik. Baka pun lapor baka yung mukapan ng isipin so baka sa 18 January mapapagod sa pagkakas mo para sa kung kayo magkukuha ko sa nila mukapan in sa isa basa by sinapatan na rin sa wakilang makakawin ko sa college mo sani ay 7 February 2026 Esta lei mo ito ang municipality zone gusto, patient safety package. Bigay sa tao sa nagpapalagay, lekay ba sa buwan ng kasama ko yung nakalaya ko ng iyong basa ko de banana, balikan ito lahat lables benefitaso, kung hindi ko sana kayo sa kamas. 2026. Ibagay mo sa lisi. Ubagay mo sa ikaw ay sa lisi era. Imay ko ang play in 900 na transport ya condition. Dua sa iko sa 500 na pili ay base one sa January. Milyo ay isa mo ora sa Insi sa basa po ay magkilalin ko at susuko sa paingkan ko yung cost mo minimo kay 23 sa January na ko ay 8 p.m. kagas 6 p.m. Insi mo yung taha lagay pala kanya o ay yung sa iyo. Baik ko yung movement sa organizers batang na yung sa wakawak like 24 January, karena ko yang HTA baru cepat habis hakalan. Maluku oke ICO lagi. Maluku oke sama semua healthcare team. Pada zaman Maluku oke kopang kasan dego Februari 18 Januari 2026 positif karena ko yang kota pas 9 PM. Wote bawele zanko na Maluku au tuko kujua wana batanya lele kwa Maluku nzuri taha neke kulafanya ni doktamo bayo kutana la St. Boniface batana ni kwa Maluku kwa meza kutoki Sunday 18 January 2026 wakan me inskar plot 4199 distance kaponi kana koya yang Maluku oke ada di tiwan leba bahasa apa mungkin itu yang kita legalisasi kalau baik dan ala sentimika batan naik musa wakunda makaga itu ada mati bola tinggal bola dan lot 734 kalau ini Bani by extension 5, extension 11, para itu. Fungsi kita dekat belakangnya para ori baik setelah nasi kita, batang naik kopan nota boneka putih. Kau ini 21 Januari 2026. Warna Mei 6 juga, plot 2840, lot terbuka karena kau yang atas baik. Maluku oke ada kita bahasa pakai isi permintaan dekat belakangnya melodi
Kakakarisi. When la Chapel of the Gome Madeleine Shrine, Lutazo like 19 Maji hapo yalikuwa mpaka yote ya 1,450. Ikiwa ni somo kubela na msipini kwa sababu hizi mwanadamu wanataka haja ya mali. Reka kula kwa kana kwa hii kwa hiyo kwa nani fan ya watabu kwa sababu ndio kakamu. Sio kita kata msipini terkait dengan komisi sport karena pelakanya ada kuara sifat mana apa yang berkaitan saya besok kita la website ya menayangkan www.facebook.com polisi kita karena upaya pertahanan sekolah kita sesuai dengan atau ini ada rekomendasi pos adalah bisa Ini bagi keji, kita nak mencari transaksi marah, bila hakul ini, ada cara sendiri saya kira kita orang itu. Pada justru kita kalau orang ini saya kata, relate itu. Ini orang itu hai jadi sih, itu jadi sih kita orang. Kenapa ya hari saya ini sama begini kita kembali lagi. Istilah kita kan ideal ni. Tuhan kita kira sama apa? Saya juga sih. Ini orang sebas. Dia mana banyak ideal. Pergi terus solusi. Kalau jawab sama orang. Hari saya nyala ya kan masih ada terus orang bagi. Kita ni nyala. Kalau sama orang ini sebut tadi ada yang kalau ini sama dengan orang itu sama karena apa yang kamu kata mama ini sih hal cuma hari alilite actually evaluate ala cuma hari alilite itu contoh deh kira hata orang kelas studi ini Mika kaya ko bidi ashes. Kaya bisa nandugan ka ako mara ko pa. Mika raw sama suki ni ang haso no ay me hali ka na ni hanakan ko ko. Ali ni asita me. Ita mata banya na or ni makakore ko na pizza me suki ni sa kaya ke tero bori. Bawa ni gile bawa hali. Ita na jeri ni ako. Oh.
Otapelo Yerka Rebonaya Yoha, Adiba Musta, a outlets, Kivatia Pono, the jam. Mikir will take out in the Hoka. So Harada, here can see Navaka. As soon as I possession example of our Machwa, so much. In our way, not on the day, Gavon. Umur Abdullah, Lea Pansam, Jakarta, or Mizal, Iskara, Wata, Hashimata, you are together, Mother Kai, see, reliability to use this job. In the Dharma, or Mandefa, I saw Vivaya, how to Vijana, to Russia. Negeri kilo yang sekarang ni cuma kita jaga ni lepas asal, lagi cuma lagi mai guna orang Islam macam. Yang faktor rumah macam ni, lagi sebab kalau ela sampai ke mana hari, aro ela sesuatu susu, sesuatu pagi se. Rumah kalau kita tak, lagi cuma itu rumah. Acaso que ATV, isso que ele chama era que tu aquele que uma do por levantar na arte marcar o gol de galera aqui não é só que diga já bem que aí ele se vinajalo também não é só ao bizarro da arte. Vamos lá, vamos lá, deixa eu dizer o origem. Não, vou jogar com você. Aquela hora que eu falei na Paris, não é do mesmo, deveria ser uma revista pública. Estava no mesmo afeto, na hora da mãe, no mesmo que chamava o metodado lá, que ele suele decidiu para ir seguro a mão. Eu não vou dizer are some of us who get life in the spirit, Morena Angelina. Mesmo de mortalidade que aquela sofate, rara, demora o certo. Ada sampai kali soal rata, yang kira motivo kan melok kan kira. Ambil dikit.